Guys, this subzi sel African ድኽነትናን بدم بغير تنتنبيل يزارب مفتحون يا أمت اسكن اسمعيو تي انترفيو بانجليزيا ايو قندما قال بقال لا تقرنيا ملي سيالله سلاس نيشتي كافت زولو خاسمعكمو بتقرنيا قصلايا poorest, let me tell you, the most praying continent on this planet earth is Africa. Most praying, if you research and if you see it. Most churches, every 600 meter or 100 meter or 1 kilometer, you will find a church. Most poorest continent is Africa. Why? Do you have answer? Mm-hmm. We don't need churches. We don't need temples. I am pastor myself. We need schools. We need hospitals. We need industries. That is where the life is. God is not telling to build church and pray me there. You pray where you are. سمعك نقرأك أعظم الرزياء تاب زيادة تسأل هجور أفريقيا بزيادة تسألي صنعت انت دعا غير كم تاريخ هايو أبزح بوتاتات أبحد 600 متر 100 متر 1 كيلومتر بيت كريستيان تركب يخا اتا زيادة زدخيت هجور دما أفريقيا سلمتاي زي بقاط أما يكونن ملسل لكارو بيت كريستيانات يدلينا أبيات مقدسات يدلينا أنا بعلي باسترية بيت مرت يزدلينا هوسبيتالات يزدلينا إندستريتات يزدلينا هيوز زدل أبويا እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ሰሪሓ አውጸልየለ ኢሉ አይአዘዘን አብዘለኻዮ ቦታ ምጽላይ ትኽእል ኢኻ You need correct policies to change the people's life. By praying, if it is changed, then we cannot be poor. God says you can't just pray, you work. Make the policies. If I'm wrong, please tell me. No, you're saying the truth. It's a bitter truth. Mm-hmm. We believe that we go to church or a temple or mosque, our problem will be sorted out. No, then we cannot be poor. We could be the richest. ናይ ህዝቢ ህይወት ንምቕያር ቁኑዕ ፖሊሲታት የድልየካ ብጸሎት ህይወት ዝልወጥ እንተዝኸውን ነይሩ ንሕና ድኻታት ክንከውን ኣይምኽኣልናን ፈጣሪ ጸሎት ጥራይ ግበር ኣይበለን ስራሕ ፖሊሲታት ፍጠር ተጋጌንቲ ኮይነ ንገረኒ እዚ እዩ ትመሪር ሓቂ ኣፍሪቃውያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ወይ መቕደስ ወይ መስጊድ ስለ ዝኸድና ጸገማትና ክፍታሕ እዩ ኢና ንኣምን ኣይኸውንን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ድኻይ ንኸውንን ነርና እቶም ዝበለጠ ሃብቲ ዘለዎም ክንከውን ንኽእል ነርና ኢና And we have the most mineral deposit in the world. Look at the opposite. These people who are outside, they don't have anything, but they are richer. Because they see the opportunities here. There is no churches like what we have. Mm-hmm. That means not that they are not Christian. No, They are Christian. they are. They do pray. But the priority is not only the prayer and praying and then you come out. No. The priority is to build the churches, build the industries, promote the employment, reduce your deficits by creating that investments. Schools, education, science, technology. These are the important things. ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ መዓድን ዘለና ንሕና ኢና ብኣንጻር ድማ ተመልከት እዞም ወፃእ ዘለዉ ሰባት ዋላ ሓንቲ የብሎም ግን ከማና ዝሃብቶም እዮም ምክንያቱ ከማና ዝበዝሐ ቤተ ክርስቲያን የብሎም እዚ ማለት ክርስቲያን ኣይኮንን ማለት ድዩ ኣይፋሉን ክርስቲያን እዮም ይጸልዩ እዮም ግን ድማ ቀደማዊ ትኹረቶም ጸሎት ጥራይ ኮይኑ ጸሎት ገይሮም ዝወፁ ኣይኮኑ ቀደማይ ትኹረቶም ድሌታቶም ብምንካይ ኢንዳስትሪታት ምህናጽ እዩ ስራሕ ምፍጣር እዩ ቤት ትምህርቲ ምህናጽ እዩ ትምህርቲ ሳይንስ ቴክኖሎጂ እዚኦም እዮም ቶም ገደስቲ ነገራት ኢሉ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ብትክክል ኣፍሪካውያን እዚ ዲ ጸገምና ናትኩም ሓሳብ እንታይ እዩ ቅድሚያ ትኹረት ንስራሕ ኢና ክንህብ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ጸገማትና ብጸሎት ክንፈትሕ ኢና ንሙክር
ምጽላይ ከም ዘለ ኮይኑ ግን ድማ ስራሕ ምስራሕ እዩ ችግራትካ ጸገማትካ ድኽነትካ ክቐርፍ ዝኽእል ስለዚ ምዝ ኩሉ ሪሶርስና ስራሕ ስለ ዘይንሰርሕ ኢና ፖሊስታት ጽቡቓት ፖሊስታት ስለ ዘይውና ኢና ድኻታት ኮይና ስለዚ ክንሰርሕ እንከለለና እዩ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ናትኩም ሓሳብ ኣብዚ ዙርያ ናይዚ ሰብ እዚ ዘለኩም ርእይቶ እንታይ ይመስል እስኪ ኣብ ኮመንት ኣካፍሉኒ